Okay, ni kama nakushauri tu wa verse. Tago Varoma 12 verse 21. Yere ungathuki uhlulwe lesopi. Wena hlula lesopi. Ilahlulama. Amen. Relax. Ina ngase so serious tsena. Nimi byele ku bana ngofu namuntlha ne. Nokuthula. Lava ashara mfundisi I poem. Well, my name is Nokutula, my surname is Fitzroy. I live at Nokutula village. Today, man, bona kuntena Pastor Nxavo la mahlweni ka n'wina I partner ra mina. Like I didn't prepare ku ri ni nga endla poem endlela mfundisi. All I prepare a speech about education. So I just think maybe nga sungula kumbe bona mfundisi va nga sungula. Okay. Well, eka mkarhi ya sweswiwana ne must tiva ku like I'm nervous. First time I'm ku ta image ta vanhu. Well, aka mkarhi ya sweswiwani a swi difficult ngopfu ku kuma mintirho ya kala ma. So vanhu vo tala va lo give up eka dyondzo. Well, today I'm standing here in front of you to represent or to deliver a speech about education. Through my speech, I would like to let you know all the value of education and its contribution into our life. Education is the tool which helps us in removing our all doubt and fears about all the challenges in our life. It is the tool that keeps us happy and peaceful as well as make us human socialized human beings. Our teachers allow God to us. We come into our life who help us in getting all good quality education. From the institution. Well, loko hi languteka mkarhi wa sweswiwa loko hi ya etlhelela exikolweni vana vo tala va holova na mathicara mara loko va tlhelela ekaya a va ha vuli swona leswi mathicara a nga va byela swona. Thicara loko lembe ra ha ku sungula a nga chavi ku vula leswaku loko mi nga hlayi mi nge pasi kumbe mi ta feyila. Mara hina eze vana loko hi fika kaya a hi hlayi swona hi fika hi hlaya ku va te ni ta feyila thicara swimanimani. Leswi a ni kombela ku ka n'wina vatswari mi nga laniwa hi nga teki xin'wana na xin'wana lexi hi byelaka hi vana kumbe lexi xin'wana xi endlaku leswaku hi tshemba vana ku tlula mathicara. Well, our teachers they try their best to make us happy and learn They try their best to make us learn everything and shape us for the future challenges. They come into our lives to remove all the darkness, to remove all the doubts and fears and shape and help us to find a beautiful career in this big world. Amen. Hinkwenu munhu n'wana na n'wana loyi a tirhaka laha misaveni I na purpose ya swilo leswi a swi endlaka. Ku va a pfumela ku va a thicara kumbe ku va a ri thicara a endlela leswaku a ta pfuna hina as vana va xikolo leswaku hi ta humelela. While education is not learning only the way to be happy, however, it is learning the way to be successful, to stand up for yourself, and to be rich. Yeah. Thank you. Bonan. Yeah, I need to Pastor Nxavo stage. Iko abazabula. Moyimi saba ku speed. Tana akhisana. Wathama ba. Hayi manyana mwe. Mina driver. Tana na xitulu mthamala. Pastor. Vavabya lavane. Chumailani. Nina kona perfect trama timbara Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah. Nitakumbele tama siku hinkwenu mi lava ku ni vona swona. Se a hi tshameni siku ri na lava va nga le ndzhaku vo ta hi vona phela. Oh yes. Hallelujah. Libra do siketa. La cara siketi. Kulu wetu ngenxa yamadimoni. Namhlanje uzophi. Egama lika Jesu. Akunisakile sakuholova. Waku hiseleterini vatanyumba. Hiseleterini vatanyumba. Ni vula na wena mzalwane. Ni tele ku tlhantlha ni tele ku endla
Iramunar, yes, Apuka, Iramunar, yes, Omeserin, was sign the contract. Hallelujah. Kuntan mo siya sa laban ako, mga chawi chumo, di santi pilo, mewala le sosis po ba siya gatas nanda na mo, kumiponisa. Maekita, lama me mawonaka, namuta, aminga mawoni. Xikwembu yena angata milwena wena kumiyela buku Amen. enkarhweni wolowo balo lowu wa murhexeka wona emakatleni na joko leri va nghenekeke rona enhan'wini swi ta suka na joko ri ta tshoveka hikuva mi ta va mi nuherile. Praise the Lord. Nire February lewan mwana ni Jesus. Nire February lewan nire mwana wa fuma. Can I prophesy? Can I prophesy? Jesus, praise the Lord. Hey, Jesus. But my father, Luka 1 verse 37. Hakuna na xin'we xi tsandzaku hosi Xikwembu. Hikuva hosi Xikwembu I kota hinkwaswo. Efeso 2 verse 8. Hi tona titsolo ta hosi Xikwembu ti ponisaka hikwalaho ka pfumela kambe swilo leswi a swi humeka wena I matimba ya hosi Xikwembu. Ku fana na loko hi fikela I matimba ya hosi Xikwembu. Wena ku byela n'wana mhani ku nga hi tlelela kerekeni ya hosi Xikwembu I matimba ya hosi Xikwembu. Libra dosa lakarabase bareke kurumo lakarabase kulukulu wetu wakushamena nami twela February le Oromalan profeta kunen. Can I prophesy? Can I prophesy? Nito na kumtawa I receive. Can I prophesy? Nichoose rin labawin. Alright, I will choose us to give it right. You go at time some more. Alright, Nita go Tanansis. Labay Mr. Mongo whatever Tulela. Abat. Elama come must abat. Come to Denny. My time is going. Come. God one from men. Hallelujah. What's this from one bonita? Nirimita me again about February. Jesus. Libra dosi kete. Fire in the name of Jesus. Nirina maya ya winyama. Ay, del kule na sa slow. Na maya le di corona. Ay, del kule na sa slow. Jesus. Madwana di mo volunteer. What do we do now? It depends. Then the other way it engine. Neria ba na sa sila. Nimejali ile sana ya kumje. Simba matmas. Hallelujah. Jesus. Matama pipele yiri. Aku resilas na
na Paulo a ku ri lava va fana na mina ni famba ni chumayela mafusa hinkwawo. Loko ni famba ni chumayela mafusa hinkwawo kutani ni trenda ni fika ni ba hi le Dzadzota loko phelini vafundhisi hi nga swi koti swa tiphili kasi a ni tlela ku ri swi ta ni yisa emahlweni na dyondzo ya mina hayi ku ri yi salele ndzhaku ni ri ya mahlweni. Haleluya. Ana byela ku ri Silas na Paulo va ekhotsweni timpecani ti va manyini na mavoko sama sale loku pfimba wani mi byela minyango yi pfalekile. Jesus ni ri minyango yi gogekile ku xinyami mara malayiti ma kona. Se va sungula ku dyondzisa hosi Xikwembu hi ku khongela na ku yimbelela kutani timpecani ti sungula ku endla yini? Kutani timpecani ti sungula ku endla yini? Hi ri timpecani hinkwato ti tsemekile hikwalaho hosi Xikwembu i ti chuchile. Amen. This is powerful. Hi ri minyango hayi ku ri ya saleka yi pfalekile yi pfulekile hikuva hosi Xikwembu i hlamurile. Jesus Libranos wani mi byela ku ri a ku ri na mbhongolo leyi a yi caciwa yi bayisa yi wela endzeni ka goji loko yi bayisa yi wela endzeni ka goji phela hiko a yi va xanisa a yi dya mavele ya vona loko yi dya mavele ya vona va tlhina va lan'wa va yi cacacaca se loko yi wela endzeni ka goji vanhu va tiko hinkwavo va ta va matlangulerini ka mari jiwo yi bara mari ti va vuribyi ribyi leswi ri tikisa swona hambi mfundhisanga ka nga ri koti. Loko a fika reward, loko a fika reward, vafilista va nghena, vafilista a va ngheni. Amen. Va nge ngheni vafilista hikuva va ta ba hi rihati. Tele ku endla favor leyi na vafilista va nga ka va nga seleti. Amen. 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 Mfundhisi Simon loyi ingaku i ta za vabya ngopfu lava ku sweswani mi n'wi khongelela mi nga heti na minete hi xipidi n'wi khongeleleni ivi hi ta kota ku endla swin'wanyana hi loyi. Loko ni endle xipidi phela ni ambulense mi inkomba wa Xikwembu xa matimba Zareta in the might of Jesus na khongela hi tirha matimba ra Yesu. It is done in the name of Jesus. Amen. Amen. Phela ni presa Nxavo mavoko. Ena a nga teka minyikelo Okay, bonani. La ku mi komba connection ya kona ne. Ni fonele Minister Don. Ni va arrangela interview a xitichini. Iva interviewiwa telephonically. Ivi ni va kombela ku lavana na munhu loyi i khale ni kha ni xi lava ni nga swi tivi ni ta xi kumisa ku yini. Va ku hawa hi connected. Ivi va ni connecta na swona swi va swi ri ku intervieweni aka Vision FM. Sweswi ni ri lava mi vuya Minister Don live. Na yena a vuya live mi ta studio hi ta mi interview.